we're no longer on the question of if you're going to jail. We're on the question of when do you get out. So I got a real snappy little suggestion for you. Why don't you start telling the truth? Hello. Good morning. Let's go. Hi, ሰብለ ለሞኒ ምን ሰብለ አይደለም እሺ እኔ አንተና ምን ሁለንተናዬን ሰጠው አንተ ግን በመጠጣት ሳብህ ግድ የለም ተው ድሮም ሳይኔ ሌባ ነኝ መሰልከኝ የሆነች አሪፍ ልጅ ነበረች እና ሁሌ ሳንቲም ሴፍ ታደርጋለች የምትሰራው ጠጣት እንደ ማንጎ ጁስ 40 ሺህ ስፔን ሳረግለት ይታየኛል መንገድ ላይ አርባ እያለ ሲዞር አርባ ማን ጋር እኔ ቤት ይዤ ልሂድ ብዬ እኔ ጌታ Girl, what you playing for? Come on, let me kiss that. Ooh, I know you missed that. You want to make money? You want to make money? Yes, sir. So we're all gonna make some money right here. ሰማኛለህ ያስቀመጥኩትን ገንዘብ አንስተህ ወሰድከው አይደል እንዴ? ስለዚህ ያን ገንዘብ ፍለጋ ሰለጎ ውስጥ ገባው። You know, our friend Benny went to a lot of trouble for you. It cost him 50 grand. No. Let me put it another way. It cost him his life because of you.